Anatolij Kljosov je 2018. godine na televiziji DEN dao nekoliko odgovora. Ja ću pokazati jedan bitan na temu zablude. Пытаются ответить на этот вопрос, и что на самом деле есть в наличии, потому что наука, она продвигается на двух компонентах. Это факты и это интерпретации. Так вот, фактов на самом деле мало, а интерпретации пруд-пруди. И в этом большая проблема, потому что когда интерпретации намного больше, чем фактов, то из них немалая часть просто неверные. И поэтому время от времени, а даже часто, те, кто продвигает науку, опровергает предыдущие интерпретации, дополняет их, меняет, модифицирует. И, в общем, вот это вот бурление происходит десятки и сотни лет. Поэтому ничего удивительного нет в том, что кто-то выдвигает гипотезу, которая на самом деле основы не имеет. Потому что бывает, что основы нет, гипотеза выдвинута, а потом основа появляется, которая позволяет сдвинуть гипотезу. Вот так, собственно, и происходит продвижение науки. Так вот, сегодня мы поговорим о том, какие есть факты о прародине человечества, и какие есть интерпретации, и какие ДНК-генеалогии уже, так сказать, убрала. Процесс тяжелый, и поэтому не убирается просто так интерпретации, особенно которые уже вошли в учебники. И поэтому неудивительно, что те интерпретации, которые убирают, их авторы или последователи, ученики, те, которые настоящие ученые, они разбираются и говорят в итоге с хорошей вероятностью: упс, ошибочка вышла, мы не виноваты, таких раньше данных не было, и вот мы сейчас теперь понимаем, что мы были неправы. Но большинство настоящим ученым не являются. Для них главное сохранить свои позиции, свою песочницу, где они хозяева. И поэтому, как правило, идет агрессивный накат. Что вот те, кто дали новые факты, а тем более новые интерпретации, это лжеученые, это не наука, это лженаука, это псевдонаука. И вот так наука тоже продвигается. Со временем, конечно, все, так сказать, устаканивается, но период болезненный в этой вот борьбе. И эту борьбу выдерживает тот, у кого кожа толще, на самом деле. Потому что есть такое максима научное, что не так трудно сделать открытие, как трудно убедить в том, что оно сделано. Вот это самое трудное. И те, у которых кожа тонкая, они ломаются, потому что тогда на них набрасываются такие сонмы агрессивно накатывающих, но не все выдерживают. И поэтому, когда я слышу, говорит, вот такой-то там создатель новой науки, как правило, так сказать, это не создатель новой науки, а те, кто убедил и выдержал накаты. Вот это на самом деле тогда таких людей не так и много. Anatolij Kljosov kaže: složeno pitanje nauci jeste pitanje o poreklu ljudi. Na njega nema odgovor. Onda se mi pitamo, a šta to radimo kada ne možemo da damo odgovor? Ovako stvari stoje u nauci. Da, naučnici rade, ali nauka napreduje u dva pravca. Jedan pravac predstavlja jasno vidljiva činjenica. Drugi pravac predstavlja tumačenje te činjenice. Na putu
činjenice nema mnogo odstupanja. Drugi pravac nauke koji objašnjava tu činjenicu previše je različit i uključen u borbu protiv te činjenice. Veliki deo tumača ima pogrešne tvrdnje i stavove, a sa vremenom zbog njihove brojnosti oni na taj način predstavljaju nauku na pogrešan način. Oni opovrgavaju bitnu činjenicu, dodaju svoja netačna mišljenja ili modificiraju tuđa mišljenja. Na taj način se krajnja vrednost starosne granice činjeničnih dokaza znatno smanjuje, tako da onda nikakvo čudo nije što postoje drugačije hipoteze. Oni zapravo nemaju osnovu za takvu hipotezu. Njima je samo omogućeno da se mešaju u nauku. Pravi rezultat i prikaz genealogije praktično je uklonjen. Ovo je težak proces. Borba postoji za istinu. Postoje sledbenici i učenici koji se bave pravom naukom. Oni ovu temu razumeju i na kraju će progovoriti istinom. Tako da postoji šansa da će jednog dana biti ups, pogrešili smo, hajde da to ispravimo. Sadašnji naučnici žele da sačuvaju svoj posao. Oni po pravilu postupaju agresivno. Klevetom se služe da bi ukaljali čast ljudi koje donose novu naučnu činjenicu. Njihova jedina teza je da se ovakva genetika ne bavi novom naukom, već po njima pseudonaukom. Ono što je dobro, takav pritisak na istinu se već polako smanjuje. Ovo je bolni period u kojem postajemo sigurniji i jači. Naučna misao je da je lakše otkriti činjenicu nego posle uveriti druge u vrednost tog otkrića. Na prave naučnike se vodi agresivni napad. Ne može svako to da izdrži. A ja čujem da se pojavljuju kreatori istine nauke o genealogiji. Njih zapravo sad nema mnogo. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Istina o srednjem veku. Srednji vek je razdoblje u istoriji Evrope koje je trajalo od vremena pre 500 godina do vremena 1500 godina. Srednji vek je period koji je kao deo istorijskog vremena koji se može vidjeti kao antički, srednji i novi vek. A srednji vek kao najveći se može vidjeti u manjim celinama i kao rani, razvijeni i kasni srednji vek. Kompletna predstava o istorijskim razdobljima je tvorevina nastala da bi se bolje uverili ljudi u paradigmatičnu priču o poreklu, odnosno da bi se dokazalo poreklo ljudi na Balkanu u vremenu 19. veka. Tačnije, da bi se pojačala tvrdnja da su svi ljudi Balkana došli iz Azije u 6. i 7. veku. Takvo mišljenje je staro mišljenje. Ono je doneto još u 19. veku. Njega su doneli istraživači, ljudi, istoričari naklonjeni političko-filozofskim stavovima i mišljenjima. U periodu nakon 200 godina od njihove teorije o ljudima Balkana, nauka je mnogo iznapredovala. Otkrivena su mnoga arheološka nalazišta, a napretkom tehnologije mnogi stari predmeti
o kojima se nije mnogo znalo, kome pripadaju i iz kog su istorijskog vremena, a nađeni u starim arheološkim lokalitetima Evrope i sveta, pridodata je sada nova opisana sadržina. Korišćenjem znanja novih tehničkih inovacija u smislu kompjuterske tehnike, a onda i genetičke nauke, došlo se do sasvim drugih saznanja. Mnoge naučne grupacije po svetu odbacuju staru paradigmu o ljudima i priklanjaju se saznanjima koje im donosi genetička nauka. Znači, piše se nova istorija ljudi. I to počevši od vremena 21. veka. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Postoji otprilike 500 godina neke istorije ovog prostora gde su živjeli neki ljudi koji su, kako historiografija smatra, zavisnosti koja gleda, da li grčka, da li bugarska, da li hrvatska, da li srpska, i zove generalno Slovenima, neki će njima prepoznati samo Srbe, neka samo Hrvate, neki će prepoznati razna plemena po Makedoniji u smislu teritorijalne pripadnosti, ne plemenske. A zapravo je najveći problem u tome zašto mi to ne znamo i zbog čega mi to ne znamo, zbog čega historiografija ne zna odgovore, zato što ima jako malo izvora. Dok mi ovde govorimo o vremenu 7. veka, recimo, pa do početka, na primjer, 12. veka, koji je taj prenemanjički period, do sredine 12. veka, koji su izvori veoma tanki, što bi se reklo. Ima ih jako malo. I onda je pitanje i to što ima, koliko metodološki može da se obradi. To je dva osnovna izvora, najkoherentnija naracija o doseljavanju Srba i njihovoj rajnoj istoriji do 30. i 40. godina 10. veka data je iz pera jednog vizantijskog cara, što je vrlo zanimljivo jer je vrlo retko da imate tu čast da vam piše jedan vizantijski car. To je sad zanimljivo pitanje. Car to piše 949. 952. godine, to je jedno delo veće koje govori uopšte o narodima koji su susedi carstva, kako se s njima treba diplomatski odnositi, da to su savjeti njegovom sinu i nasledniku kako da opstane i kako da Vizantija ostane vele sila. Od istoka do zapada, znači tu su od Kavkaza pa ceo krug naroda, znači prema Severnoj Evropi, Srednjoj Evropi. Da bi tako nešto napisao, on bar veruje da mora da ima dobre izvore i da da pouzdane informacije. Znači to je spis u kome nema laganja, znači ne bi trebalo da ga bude. Zato su te vesti opet mnogo važnije. Međutim, ono što su historiografiji, što je vrlo zanimljivo, nije obraćala pažnja, gotovo nikako, a to je, a po kojim izvorima piše Konstantin Porfirogen? Rekao mu informant iz Dalmacije. Pa izvinite, ali ko je taj informant iz Dalmacije? Pa neki stanovnik Zadra, Splita, vizantijski činovnik i tako. Međutim, kada uđete u suštinu teksta, vi u njemu prepoznajete određene stvari koje ne mogu da budu nikako obaveštenje jednog lokalnog činovnika ili čak nekog rođenog Dalmatinca, zato što tu pre svega ima istorijskih koncepcija koje jedan manje obrazovan čovek ne može da zna. Recimo, priča srpska dupla se oba do Servije, pa se Srbi onda predomisle, pa zamole cara da ako može neka druga zemlja da se dobije, dođu do Beograda, kaže do Beograda, znači ne Singidunuma, nego slovenski izaz do Beograda, pa je tamo bio strateg koga tada nije bilo šanse da bude tamo u to vreme, jer je već odavno vizantijska vlast srušena, pa ga zamole onda preko tog stratega, onda strateg da napiše pismo, pa car kaže dobro, može, onda im dodali ove zemlje, kaže gde su danas, Zahumlje, Traunija, Srbija i Paganija. Dobro, ne pominje Duklju i ne pominje Bosnu. Sad, ko to zna da je to u to vreme, kad bi to Srbi, informant trebalo to da priča, car, bio on Sloven, šta god, ko to može da zna da je to nekada bilo u granicama prefekture Ilirik, da je to nekada zvao Singidanum, a sad se zove Beograd, koji u to vreme, inače, kad on to izgovara, nalazi se u Bugarskoj,
koji, znači, zna celu istorijat promene granica, provincije i tako dalje. To može samo neko ko je učen, to je učena konstrukcija. Sad se postavlja pitanje da li je careva konstrukcija ili njegovog izvora. I ponovo se vraćam na pitanje izvora, koje je ključno pitanje zapravo. Kao u kriminologiji, znači, polazite od leša, ne polazite od optuživanja ljudi, ali onda vam leže zatvoru bez veze ljudi koji nisu počinili zločin, što se rezo događalo. Znači, imate situaciju da je car zapravo, kada posmatrite lepo taj spis gde se govori o Srbima i Hrvatima, raspolagao jednim izvorom koji je po svojoj koncepciji bio ujednačen, koji je o Srbima i Hrvatima izlagao na jedan isti način. Ponovo je pitanje da li to car tako radi ili njegov izvor. A onda vidite šta provejava u tom izvoru, šta je glavna ideja, recimo. Glavna ideja je sledeća. Hrvati i Srbi su pokršteni, dovedeni u vreme cara Iraklija kao federati, znači kao saveznici. Pobedili su Avare, koji su tada živjeli u Dalmaciji, što uopšte nije tačno. Avare nikada nisu živjeli u Dalmaciji, ni najmanje arheološkog podatka nema, su ikada živjeli u Dalmaciji. 2, 3, pokršteni su iz Rima. Sveštenici su dovedeni iz Rima, ali iz posledovanja vizantijskog cara Iraklija. Pa je onda Hrvatima došao jedan sveti čovjek koji im je dao posebne zakletve sa papom i nekakve silne, neki paks su napravili sa papom, što je nemoguće za vreme 7. veka da pape mogu da prave uopšte takve ugovore. Pa je zatim posle nekog vremena došao vreme kneza Trpimira, jedan drugi sveti čovjek koji je potvrdio, ali je došao iz Franačke, pa je potvrdio te iste vesti, te iste zakletve papske, papi, a što je opet nemoguće, jer franački misionari nikada ne bi tako onako galantno dozvolili da na njihovom prostoru misionarenja rimska crkva pod papom vrši vlast. Znači, to je konstrukcija. Znači, na osnovu toga vidite konstrukcija. Ali šta preveva u toj konstrukciji? Pitanje pokrštavanja. To je ono što je bitno. I bitno je još nešto što se stalno insistira na tome da su oni od početka počinjeni caru Romeja, Vizantiji, i što se onda sumnjalo opet Konstantina, da je on to smislio. I drugo, provejava to da je centar njihovog pokrštavanja Rim i da je crkva koju su oni vezane rimska crkva, što je jako čudno da jedan vizantijski car tako velikodušno dozvoljava. A o čemu se radi? A pravo se radi o tome da Konstantin Porfirogenit, nesrećnik, koristi izvor koji je našao u carskom arhivu, koji je na grčkom jeziku, naravno, i on u njemu nalazi podatke ove koje. Ovaj spis je teži da bude dobar, da daje dobre podatke. I sad on, zamislite sad njega, koji među Srbima i Hrvatima nema pojma, niko ne zna o Vizantiji, i on dolazi u arhivu jedan izvor kome nalazi gomilu vesti o Srbima i Hrvatima. I odatle vadi delove koji su lepo vide u tekstu, jer je to delo nezavršeno, njegovo delo je nezavršeno, i onda postoji specifična grčka rečica oti, ili isteonoti, koja je korišćena između kao navodnici danas. Znači, to je ekserpta iz jednog izvoda iz izvora. I po tome to znate. I što ima više tih ekserpta, znate da je onako izvor detaljno iskasapljen i da su iz njega izvučeni najzanimljiviji delovi, da bi se u nekoj kaznoj fazi rada oni spojili. Kao što imamo slučaj u nekim drugim poglavljima njegovog dela, gde je on uspeo do kraja da završi ideju početnu koju je razvio u nekim pripremnim poglavljima. A vi ste izveli kriminalističku istragu i nad letopisom Popa Dukljanina. Pop Dukljanin je u stvari odgovoran za ovaj pristup Konstantinu Porfirogenitu. Konstantin Porfirogenit je u principu jednostavan kada postavite pravo pitanje, znači po kojim izvorima piše, jer on ipak čovjek teži da napiše nešto što je tačno, što on veruje da je istina, ne da pravi projekcije, zašto se najčešće stvari optuživao, što uopšte nije tačno. Već je Pop Dukljanin mnogo komplikovaniji, jer je to sada jedna druga vrsta spisa potpuno, koja je suprotna potpuno, koja treba nešto da napravi veštački potpuno, da izmisli za nekoga, naručioca naravno, i onda je on daleko komplikovaniji za rad, jer apsolutno znate da je ova čovek laže od početka, znači veoma je teško uhvatiti šta je tu zdravo. Opet, naravno, metodi u pitanju, znači samo jedna mala digresica, prosto treba znati. Znači, istorijska nauka ima jedan metod koji je fiksiran oko 150 godina i taj metod se 19. veka. Taj metod kaže, kada učamo jedan izvor, polazimo od autora, od njegovog imena, idemo u njegovo vreme, idemo u njegovo mesto života, to su 3 stvari, i četvrta stvar, ako pretekne vremena, bavimo se njegovim izvorima. To je greška. Ta metodologija je zapravo potpuno pogrešna, zanimljivo da se država 150 godina. Zašto? Zato što su većina srednjovečnih pisaca anonimni ljudi. Ili onda neko je prepisao Peri da je to napisao, ali Pera zapravo to nije napisao. Pa ako ste pogrešili u Perinom imenu, onda ste pogrešili u vremenu, pogrešili ste u mestu i naravno ćete pogrešiti tražeći njegove izvore. Pravi postupak i jedini postupak koji se može dovesti do odgovora je da posmatrate izvor od ozdo. Znači, ajmo prvo da vidimo, ne interesuje me ko je napisao, ne interesuje me kada ni gde je pisao, zanimaju me njegovi izvori.
A ja mogu da prepoznam kao istoričar da su to crkveni izvori, da li su hronike, makar vrstu izvora. Pa ću onda ići dalje, porediti sa drugim izvorima, naći ću polako sličnosti, popeću se u vreme, popeću se u mesto i na kraju ću možda otkriti i ime autora, ako bude imao dovoljno informacije. U tom postupku, kada Popa Dulkenita tako pogledate, onda lepo vam se prosto otvore stvari posebno jasne. Znači, to delo koje nikako nije moglo da nastane u 12. veku, gde su ga obično smeštali. Zašto? Zato što su u njemu nalazi suviše mnogo stvari koje su poznate u Evropi bile tek od 13. veka. Na primer, Velika Bugarska na Volegi. To su stvari koje su poznate od 1244. godine kada su misionari išli kod mongolskog hana i kada su prve vesti o njima dospile u Evropu, u toj Velikoj Bugarskoj. To je nešto, seoba, recimo, u jednom poglavlju seoba Bugara, kako je prikazana, identično tako je prikazana seoba Mađara u jednom spisu koji je nastao 1200. godine. Znači, već posle sredina 12. veka. Doslovce je prepisan, samo su zamenjena imena. Nisu Bugari, nego su Bugari i tako dalje. Znači, potpuno identično. Znači, ima puno takvih momenta, takvih mesta u tekstu koji nisu mogli da nastanu u 12. veku, koji su tome ništa nije znalo. Šišić koji je radio, Ferdo Šišić, poznati hrvatski istoričar, veoma zaslužan, naravno, koji je radio jednu veliku analizu Popa Dulkenina, je to video, naravno, da ne sve ove stvari, ali video mnoge njih i video da je tu nešto čudno. Onda je rekao, to su docnije glose, to je neko docnije tako pripisao. Ali da je to tačno, onda bi to bio spis koji je veoma mnogo čitan. I onda bi moralo da ima mnogo prepisa, ali ih nema. Imamo samo 2. I to je jedan skoro otkriven 67. godine. Prema tome, jedan je u Rimu, jedan je u Beogradu. Da, imamo jedan, beogradski rukopis, takozvani vatikanski rukopis. Oba su nastala sa istog predloška, uvidom u tekst, to je lepo vidi. I oba su otprilike iz iste godine, 1648. 1649. A taj što je kupljen 60. godina u Beogradu niko nije čitao. Pokazuje da je delo pisano 2 puta. Znači da je on imao jednu verziju, trubitnu verziju. To je ona verzija u kojoj se javlja, recimo, ime Bosne napadno, gde se javlja Bosna kao projekcija željenog stanja, da uđe u neku državu koja se zamišljeno imaginarno slovensko kraljevstvo, a cela tendencija letopisa, to je uočeno, mada nije iskorišćeno u istraživanju dovoljno, i ta radnja teče iz Hrvatske. Ona ne teče iz Srbije ili iz Duke. Ona teče iz Hrvatske, Hrvatska je dinastija i ona teče prema okolnim, ima inspiracije, da kažem, na okolnoj zemlji. Znači, vama se već locira i mesto pisanja i naručilac, jer za svakog pisca srednjovekovnog mora da stoji pokrovitelj, da li je episkop, crkveno lice, da li neki plemić ili vladar, to je slučaj sa engleskih hronikama svim, od reda ima ih jako mnogo. Dakle, šta se dogodilo? On je pisao 2 puta i to vidite lepo po izvorima koje koristi. Kada napravite analizu, vidite do jedne tačke postoji upotreba isključivo i severno-italijanskih hronika, ugarskih povelja, ugarskih vladara koji su pisali očigledno arhijepiskopima Splita ili uopšte sveštenstvo tamošnjim priorima grada. Imate papska pisma koja su pisane u Splitu. Imate, najvažnije da ste simptomatičnije, što imate isključivo citiranje engleskih hronika iz 12. i 13. veka. Što jedan domaći čovjek teško je mogao da zna, jer engleskih hronika u našoj obali nikada nije bilo. To je neko ko je bio negde gde je toga bilo i ko je to čitao. To u drugom delu prestaje vam upotreba svih ovih izvora, znači i latinskih izvora, engleskih hroničara, prestaje upotreba ugarskih povelja, prestaje papskih pisama i počinje upotreba nečeg novog. I onda se u poslednjih 10 pogleda javlja jedno delo, zapravo koje je ključno i najvažnije, koje ga je vjerojatno inspirisalo da nastavi da piše i da promeni neke stvari, a to je bilo to Kraljevstvo Slovena, spis koji je nastao vjerovatno 1200. godine na slovenskom jeziku, na srpskom jeziku, u Duklji za potrebe Vukana Nemanjića, najvjerovatnije. I zato je tu opisan jedino Vukan, stari župan, kao dobar lik, kao dobar osoba, kao raški župan, svi ostali su negativni i tako da je to je pitanje dinastičkih sukoba između Vukana i njegovog brata Stefana Nemanjića. Zato je nazvao taj izvor. Pa evo, ja sam pokušao sa ova 2 izvora su pomenuli, znači one prvo nisu tumačeni dobro. Drugo, nisam stigao da pomenem samo kratko da postoji čitav niz metoda mimo pisanih izvora koje mogu da pomognu u shvatanju nekih stvari. Naprimjer, sam proces naseljavanja na Balkansko poluostrvo. Mi moramo da radimo pre svega na osnovu arheoloških pokazatelja, na osnovu pokretnih i nepokretnih, znači zavisno se šta imamo vrlo malo, u Hrvatskoj imamo dosta više, tako da na osnovu njihovog primjera može da se rekonstruiše. Dobijete jednu opštu sliku, da skratim samo, znači opšta slika je da Srbi i Hrvati dolaze u isto vreme, prilike kad i ostali Sloveniji, da čine jedan gens. Dolaze, znači, kad i ostali Sloveniji, znači to je početak 7. veka, 615. 620. vreme Iraklija, početak Iraklije vladavine,
Znači, to njihove ekonomije, njihove prirode, njihovom broju ne odgovara. Šta nam to kazuje? Od svih tih silnih vizantijskih i rimskih, pozno-rimskih utvrđenja koje su Sloveni koristili, možda 1% je korišćen. Ne zato što oni to nisu želeli, nego zato što ih nije bilo dovoljno da bi sve to popunili. Tako da vam je otprilike sastav stanovništva izgleda 99% starosedelaca i 1, 2, 3%, mislim, Slovena u glave. Ali su oni nosioci političke vlasti. Oni su smenili jednu vlast koja je postala, došla je nova elita, da kažem, ratnička, ali takvih primjera ima koliko hoćete. Da vi sa užasavanjem shvatite da je čitava istorija Evrope jedna privatna istorija rata, privatna. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Tibor Živković, rođen 1966. godine, a umro 2013. godine. On je bio srpski istoričar, čija su se istraživanja većinom odnosila na rani srednji vek u Srbiji, u Bugarskoj, Hrvatskoj i Grčkoj, zatim srpska-vizantijske odnose, kao i etničke simbioze. U momentu snimanja emisije Kod Marića u ćirilici on je vršio posao direktora Srpske akademije nauka. On u ovoj emisiji na veoma lak način, utemeljen naučno, ogolićava stari dokaz o doseljavanju Slovena, koji je navodno pronađen u 2 knjige. A knjige iskonstruisane sa ciljem da se lažno prikaže doseljavanje navodnih Slovena. Tibor ide dalje i prihvatajući opcionalno da doseljavanja ima, ali on smatra, po njegovom mišljenju, minimalnog je karaktera, od 1% na pojedinim mestima, ne na mestima gde se zapravo želi to pokazati. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Očigledno je da smo među slovenskim zemljama mi najmanje uradili na slovenskoj arheologiji. A daljih godina istraživanja su se odvijala i dalje teško, ali se pojavljivao sve veći i veći broj podataka o Slovenima. Dobra okolnost za nova otkrića bila su iskopavanja Đerdapa 2. Znači, kada se gradila hidroelektrana, provedena su obimna iskopavanja i tom prilikom ja sam istraživao 2 naselja koja su osnovana još u 6. 7. stoleću, a jedno je trajalo do 10. stoleča. A zatim su vršena i neka iskopavanja, opet zaštitna u Crnoj Gori, gde se na Svaču pojavila grančarija, opet iz tog ranog perioda, a i drugde su se polako pojavljivali nalazi Slovena iz perioda od 6. 7. stoleča pa do 11. Tako su stvoreni uslovi da se napravi sad jedna zaokružena celina o prošlosti Slovena pre Nemanjića. A i u saradnji sa svojom suprugom, Milicom Janković, u muzeju grada Beograda je priređena jedna velika izložba o Slovenima u Podunavlju od 6. do 13. stoleča, odnosno do dolaska Tatara. To je bila najveća izložba dotle napravljena u bivšoj Jugoslaviji, gde su bili izloženi predmeti koji su se nalazili u zbirkama 30-ak ustanova Jugoslavije, dakle od Zagreba, Sarajeva ili Pljevanja ili do Beograda i uopšte muzeja u Podunavlju. Naravno, ta izložba je opet uzbudila neke krugove, zbog toga što su se tu pojavila nova datovanja i nova tumačenja arheoloških podataka, sada ispravljena. Međutim, u to vreme još uvek nisam znao za podatke o postojanju Slovena u Podunavlju, već sam i na toj izložbi iznao stav da su se Sloveni doselili
doselili na ove naše prostore tokom 5. 6. stoleča. Ta slika se potpuno promenila 90. godina, a kada su se pojavili podaci prvi put da se Srbi mogu arheološki razlikovati od južnih Slovena. Naime, Dragoslav Strojović je u Ljutićima kod Pljevalja otkrio jednu humku, mali tumul, koji je sadržavao ranoslovenski materijal. Kad sam se upoznao sa tim, ja sam počeo da tragam za takvim humkama i našao sam ih u okolini Prizrena na ravnoj gori u pravcu Siliničke župe. I na taj način je klupko počelo da se odmotava. Pošto je postojao stav da je Srb u Lici nastanjen od strane Srba još u 6. 7. stoleču, to je stav koji je iznala Nada Klajić, na osnovu istorijskih podataka iz 8. 9. i poznijih stoleča, ja sam tamo otišao polazeći od pretpostavke da onda i tamo mora da bude takvih nalaza, dakle humki. I to se pokazalo kao tačno, a osim toga pojavio se veliki broj takvih humki u tim zapadnim predelima, dakle u Bosanskoj krajini, oko Grahova, Drvara, Petrovca i tako dalje. Istraživanja tih humki su onda donela nova otkrića, nova iznenađenja. Naime, pokazalo se da neke od tih humki pripadaju 4. stoleču, 5. 6. stoleču, dakle vremenu pre nego što se zvanično smatralo da se Srbi doseljavaju. I time je okrenuta nova stranica naše prošlosti. O tim istraživanjima ja sam priredio izložbu koja je bila u Beogradu, Novom Sadu i u drugim gradovima, a onda sam i referisao na kongresu u Novgorodu. To je opet izazvalo uzbunu određenih krugova u Beogradu koji su pokrenuli, može se reći, čak i neku vrstu hajke protiv mojih stava. Naravno, to oni nikad nisu izložili argumentovano i jedino suprotstavljanje ovim otkrićima bilo je u Beogradu i ne na jednoj drugoj strani. O tim otkrićima sam kasnije objavio knjigu Srpske gromile. Tu se jasno videlo da se Srbi mogu, arheološki lako raspoznati i da se oni razlikuju od južnih Slovena, a da opet imaju sličnosti sa Slovenima na severu, dakle sa novgorodskim Slovenima, sa Krivićima i takođe da se mogu pratiti na prostorima Poljske i to južnih delova Poljske, u celom pojasu iza Beskida. Istovremeno, ranih 90. godina, zahvaljujući Vladimiru Lekoviću, koji je takođe obavljao zaštitu iskopavanja na području Banata i Bačke, otkrio sam i kulturu Limiganata. Njihova kultura je uobičajeno pripisivana Sarmatima, međutim pokazalo se da ne može biti nikako reč o Sarmatima koji su nomadi i koji nisu gradili kuće. Njihova kultura je sedelačka, imali su kuće ukopane, bavili su se zemljoradnjom i ono što je važno, oni se mogu svojom kulturom povezati sa opisima koje je ostavio Prisk, koji je putovao na dvor Atilin, dakle sa opisima stanovništva koje je tu živelo, a nisu bili ni Germani, ni Huni. Pa su onda mislili da su bili Sloveni. I takođe ta kultura Limiganata, ona se može povezati po svojim osobinama sa kulturom Slovena 6. 7. stoleča. Na taj način je uspostavljen kontinuitet od onoga što je nesumnjivo slovensko, dakle iz ranovizantskog doba i 6. 7. stoleča, sa 4. stolečem pa i 3. jer ta kultura nastaje u 3. stoleču. Time se već pokazalo da su Sloveni tu prisutni mnogo ranije nego što se mislilo, a i takođe i da su na izvestan način autohtoni. I o tim otkrićima je odmah priređena izložba, ta istraživanje kasnije nastavio Stanko Trifunović iz Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, tako da danas raspolažemo već velikim brojem i nalazišta i objekata te kulture. Međutim, njeno otkriće opet uznemirilo one iste krugove u Beogradu koji nisu želeli otkrivanje istine o poreklu Slovena, tako da je opet pokrenuta kampanja
protiv sada ne samo mene, nego i kolege Trifunovića. Naime, limiganti, kako ih beleži pisani izvor, oni su imali dva svoja plemena, jedno se zvalo Amikeni, a drugo Pikeni, i Amija Marcelin koji njima piše, kaže za ove Pikene da se oni tako zovu po mestu gde žive. A oni su živjeli u Banatu preko puta velikog gradišta koje su pred rimsko vreme i u rimsko vreme zvalo Pinkum po irijskom plemenu. Na taj način postalo očigledno da se ova dva plemena limiganata mogu povezati sa Ilirima. I to je već bio onda korak za dokazivanje da su Sloveni zapravo autohtoni u Podunavlju. Tu je još uvijek nedostajao neki krunski dokaz, dakle arheološka veza između ove kulture koje se tu date u 3. i 4. stoljeće sa onim starijim kulturama. I ona se takođe uskoro pojavila i potpuno se uklopila u predanje o prošlim vremenima ili u Nestorov letopis. Nestorov letopis je jedan veoma važan dokument za sve Slovene. To je letopis sastavljen iz više starijih delova, za koje se misli da su nastali negdje među 9. i 11. stoljeća, a da su konačno oformljeni u jednu zbirku oko 1100. godine od strane dotičnog Nestora. I ona sadrže predanje da Sloveni vode poreklo sa Dunava. Osim toga, tu je i predanje da je apostol Pavle povedao hrišćanstvo u Moravi koja je u Iliriku. To će reći ili u današnjoj dolini Velike Morave u Srbiji. Slična predanja imali su i drugi Sloveni, znači i Poljaci i Česi. To su predanja zabeležena negdje u 12. i 13. stoljeću, dakle da na neki način potiču iz Podunavlja. Sad smo došli u priliku da to prvi put i konačno dokažemo. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Đorđe Janković, rođen 1947. godine, a umro 2016. godine, bio je srpski arheolog, doktor nauka i profesor univerziteta. Rukovodio je brojnim arheološkim istraživanjima na teritoriji bivše Jugoslavije. Autor je tekstova, rasprava i monografija o kasnoantičkoj i srednjovekovnoj arheologiji Zapadnog Balkana, posebno arheologiji Slovena i Srba od značaja za razjašnjenje etnogenetskih procesa. Na osnovu sopstvenih istraživanja zastupa teoriju o podunavskom poreklu Slovena i njihovoj starosedelačkoj činjenici na Balkanu, a što nova multidisciplinarna istraživanja i potvrđuju. On jasno je dokazao na osnovu ličnih i drugih iskopavanja da je narod Balkana starosedelački i nije se doselio u 6. i 7. veku, nego čak obrnuto, te se selio ka Češkoj, Poljskoj i drugim pravcima u Evropu. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Harold Harmer is the world's leading expert on ancient scripts and languages. According to him, these are the oldest writings in the world, invented by an ancient civilization that existed in the Balkans 8,000 years ago. I've studied Mesopotamian writing systems, Egyptian writing system, and ancient Chinese writing. And only after studying them very carefully, I made a decision that what you have in Southeastern Europe in the Neolithic, that was writing too. This implies that the first high culture in the world originated in the Balkans. And then the trouble began, yes. So Mesopotamia would no longer be called the cradle of civilization. The ancient culture in the Balkans is thousands of years older. The tablets of Tartaria were found in Romania, and they are dated 5,500 BC.
They are dated now solidly in a period when the Sumerians did not even know that they would become Sumerians. Thousands of artifacts support his theory. But the Mesopotamian scholars reject his idea of an early civilization in Europe. I am a Mesopotamian scholar, and I still am, but it's only I put things in perspective. For his academic colleagues, the signs of the Danube script are just decoration. Even though 700 different characters are known, which approximately matches the number of hieroglyphs. They are partly against it because it is too sensational, it would simply shatter their world. We live in a world in which people think they know everything. New discoveries outside our conventional wisdom are often rejected before serious discussion. I hope I can inspire them. There's so much sensational knowledge about the Danube script and the Danube civilization, and that should be taken into consideration to create a new paradigm of civilization research. If the academic world accepts his theory, Harold Harman will have found a new answer to a question as old as humanity itself. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Harold Harman, rođen 1946. godine, studirao je lingvistiku i druge filološke discipline i istoriju na univerzitetu u Hamburgu, Bonu i drugim mestima. Doktorirao je 1970. na univerzitetu u Bonu. Predavao je i istraživao na raznim nemačkim i japanskim univerzitetima. Od 2003. godine potpredsjednik je Instituta za arheomitologiju i direktor njegovog evropskog ogranka sa sedištem u Finskoj. Harald Harman je autor više od 40 knjiga. Harman je naučno prepoznat kao donosilac teorije o praistorijskoj dunavskoj civilizaciji. U ovom videu pokazuje disk napisan klinastim pismom, čija pločica je stara 8000 godina, a to znači 2000 godina pre pojave sumerskog pisma. Time Vinči i Lepenskom viru pridonosi značaj najvećeg svetskog otkrića. Pronađeni disk objavljuje 2010. godine. Pokazao je naučno na mesto najstarije kulture u Evropi. Rad je objavio 2011. godine. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Zuzana Hofmanova ima obrazovanje iz antropologije, arheologije i ljudske genetike sa Univerziteta u Brnu od 2010. godine. U Karlovom univerzitetu u Pragu 2012. godine doktorirala na Institutu za antropologiju u Nemačkoj 2016. godine iz antičke genomike evropskih ljudi. Godine 2021. osnovala je tim za istraživanje drevne DNK na Univerzitetu u Masariku u Brnu u odseku za arheogenetiku Max Planck na Institutu za evolucijsku antropologiju. Inače, izradila je ovaj uzorak sa lokaliteta Vlasac i ona nam donosi izuzetne rezultate. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu.
večna moja muka. Ja sam čovek sačinjen od zabluda. Šta DNK donosi ljudima? Yes, yes, indeed. History of Slavs and Serbs, of course, there are many studies in more traditional way, like archaeology, linguistics, study when those languages appear, when those people live who actually we find now different artifacts. However, often those studies cannot answer many questions. Dakle, arheologija pa i lingvistika često ne može da odgovori na ova pitanja, tako da smo mi u stvari došli do nekih drugih saznanja. To je. Languages, history of languages and where languages were Lingvistika migrated. daje znači jezik i istoriju jezika i odakle je jezik došao. And I try to take a look at different angle. A ja pokušavam da iz drugog ugla to vidim. People. Ljude. And I study DNA of those people. I ja proučavam DNK ovih ljudi. And so now when I look, let's say your DNA and your DNA, our DNA, I can tell where our ancestors lived and when they lived. Even an ancestor for all four of us, where a common ancestor of all Znači four ja of us kad lived. pogledam vašu DNK i svih nas ovdje, ja mogu da kažem gdje su naši preci živjeli i kad su živjeli. And because of my work as a chief scientist, I also study the DNA. I zbog toga ja često proučavam DNK. Mutacije. Šta nam one otkrivaju? A pošto DNK ima mutacije, sadrži, And when you compare those mutations, it can tell us a lot about i kada our history. proučimo te mutacije, ona nam može reći dosta o našoj istoriji. Kako funkcioniše DNK Y? We inherited our DNA and mutations from our father. Mi smo naslijedili Each od one. naših očeva i DNK i mutacije DNK. And your father inherited mutations and DNA from your A grandfather. vaš otac od vašeg djeda i tako dalje. And so forth and so on, but because the Y DNA, I mean, Y chromosome, Zašto hromosomi? Zašto DNK? it goes from your grandfather to grandfather, To ide eventually od to you. čukun djeda i dalje. It's the same Y chromosome. I uvijek je to isti hromosom. Women don't change it. I to se ne mijenja. Što je to bitno ljudima? And that's why you can follow for thousands and thousands I years tako up. hiljadama godina možemo da slijedimo And you unatrag. can see where those Y chromosome came from. It I could onda have come možete from vidjeti Siberia, or Odakle, da li iz from Sibira, America, or from ili iz Australia. Amerike, ili iz Australije. And so when we compare different populations, we can see where ancestors of those populations came from. I kad uporedimo različite narode, možemo vidjeti odakle su njihovi preci došli. But if you talk about our DNA, Ali ako govorite o our DNK ancestors, of i o course, are našim much precima, more. onda smo mnogo stariji. In fact, when you look at Aryevtsi in India, we see very many similar things Mnogo sličnih stvari vidimo kad gledamo Arijevce u Indiji. in religious things or beliefs. Vjerski, vjerovanja, So we see there are a lot of things in common. znači mnogo zajedničko. But it was more than 3,000 years A ago. to je bilo prije 3000, So our više od 3000 history godina. in reality is much more deeper. Znači naša istorija je u stvarnosti mnogo dublja nego što to And that's priznaju what answer stariji. your A šta vi nudite sada? question, what it gives us, what's now new knowledge. To je sada to su nova saznanja. We look at our history now under a different angle. Pod različitim uglom gledamo sada We našu study istoriju. people. Mi proučavamo ljude. It's much older. A to je mnogo starije to. That's what I'm talking about, at least 3,000 years ago. In fact, Barem 3000 godina. in fact, if we talk about movements, it was 5,000 years Ako ago. pričamo o migracijama, kretanjima 5000 If you godina. go deeper, it's 9,000 years Ako idemo ago. dublje, to je 9000 So godina. every time you define what we're talking about. Znači moramo definicirati o čemu mi to govorimo. If you talk about language, Ako govorimo o jeziku, it would be much more recently. onda bi to bilo mnogo novije. Sa gledišta DNK je šta? Serbs are a few from your point of DNA picture. Sa tačke gledišta DNK. There are several tribes. Ima nekoliko plemena. I mentioned today about R1A tribe. There's Znači, only one. R1. Now, there is another tribe, actually, is even more ancient.
Da ima more drugo older, koje je starije. which is the letter I. To je slovo I. Koliko je DNK-I starije? E. So they actually from a beginning of populations in Europe. So it might be, we don't know exactly, might be 30 to 40,000 years ago. Znači 30 do 40.000 godina pre u Evropi su postojali. Znači od početka, od kad postoji u Evropi. Koliko je to daleko? So they saw Neanderthals. Oni su neandertalci. So that's how all Oni su this, vidjeli that Neandertal. E or I tribe. Yeah, absolutely древний народ. And indeed, they probably the most ancient people in Europe. Oni su znači So najviše and now azijski narod u they Evropi. split into different subtribes, I1 and I2. Znači ima različitih znači podplemena, I1, I2 i tako. Šta je to I1, I2? Da li je to reč o različitim ljudima? Well, archaeological, of course, we look at this data. Da, gledamo mi arheološke However, podatke. when archaeologists or paleontologists, they found some bones Oni from nađu neke kosti. 30, 40,000 years ago. No. Of course, they didn't know there are Serbs and not Serbs or who they were. Nisu oni znali ko su oni bili. So, but now when we take a DNA of different populations, Ali kad mi sad od različitih naroda uzmemo well, for DNK, example, we take DNA of the Serbs recimo Srba, and we calculate how long ago the ancestor lived. i onda proračunamo So kad now su živjeli njihovi we preci, can tell archaeologists that your bones belong to those people. onda možemo mi arheolozima da kažemo te kosti pripadaju tim. More than that, we can separate DNA from those bones. A još više mi možemo da izdvojimo DNK iz tih kosti. Because when you take a bone inside, there's still DNA is you know. Još uvijek se nalazi DNK unutar kosti. So you carefully take it out, you analyze, and you compare the DNA of the nowadays Serbs, I onda uporedimo sa današnjim Srbima. or the Germans, or Ili French, s or British, Njemcima, ili sa and you can Francuzima, tell, bilo kim. and you can tell that ancient bones, whose ancestors they were. I onda mi kažemo te azijske kosti, to su preci tih. So we approach from both direction, from people who live today and from people who died thousands Znači and iz oba thousands pravca years kad ago. krenemo od ljudi koji žive danas i oni koji su živjeli davno, And we compare their DNA. i kad uporedimo njihove And DNK, very often it is a great surprise. It's the same DNA. i onda budemo iznenađeni da se radi o istoj DNK. You can compare it just exactly same I people. tačno isti ljudi. Gde je danas I2? So now that's what I mentioned, second tribe. Now the third subtribe that it would be not I1 but I2. Znači treće podpleme kao I2, And this is the most popular in Serbia. ona je So najpopularnija it's number one in percentage. u procentu kod Srba najviše. The I2. However, what's interesting, you can find them in Europe only on the Balkans Ali samo na Balkanu ih and the možete naći u British Europi. Island. I na Britanskim ostrovima. So Scottish, Irish, Znači British. Škoti, Irci, I talk about former Yugoslavia. o bivšoj Jugoslaviji. oni. So former Yugoslavia, in fact, when you move from one part to another, they're pretty much similar. The percentage is different. Znači procenati različiti, ali su vrlo slični, mislim. But kad su tribes bivša are essentially the same. Ali su plemena u suštini ista. I vi tvrdite da je I1 jednak sa I2? You see sometimes unexpectedly that people are brothers indeed. It's not just words. They're brothers. Znači, And kada analizirate te DNK, onda utvrdite da su ti ljudi stvarno braća. Znači, genetika naroda postoji kao nauka. if you take Serbs, you can tell, well, 23% of one tribe, 47% another Ako tribe, uzmete 15 Srbe, Serbs. 23% ovih, 20 onih, It is useful, To je but it korisno. doesn't say it about history, ali nothing. ne kaže ništa o istoriji. So when we look down to history, you know why there are 47 white, 23 in other. You Ali know onda znate how- zašto kad uđete u istoriju dublje, zašto je to taj procenat where takav. they came from, Odakle su došli. and many other historical things. So I mnoge druge so historijske DNA stvari. genealogy is a historical science To je znači istorijska nauka based on our DNA. koja se bazira na DNK. That's the DNA genealogy. To je DNK. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna
smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Ova karta je važna jer na njoj je pokazana početna pozicija svih najmnogobrojnijih haplogrupa. Zbog čega je to važno? To je važno ako želite da saznate putanju migracije ljudi koji imaju istu haplogrupu. Migracije? Da, to je zapravo seoba ili postepeno pomeranje, udaljavanje od mesta vašeg najstarijeg postojanja, od vaše kolevke. To je prirodna seoba, ona je postepena i ona je uvijek aktivna. Ona se nikada ne zaustavi. Ona je skoro nevidljiva običnim posmatranjem. Ova karta je nastala jer se haplogrupe mogu odrediti kod čoveka. Kada je određena haplogrupa kod nekog čoveka, znači da taj čovek odmah zna sa kojeg najstarijeg staništa kreće njegova migracija. On može da sazna koliko je daleko od svoje kolevke postanka da bi saznali za današnje Evropljane koja haplogrupa je odakle došla u Evropu. Prvo mora da vidimo kakve sve haplogrupe imamo u Evropi. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Statistika je matematička naučna disciplina koja uz pomoć matematičkih metoda izračunavanja može da dođe do bitnih saznanja koja se tiču evolutivnih procesa, svake stvari koja se ispituje u našem slučaju pojedinačnih haplogrupa. Statistički detalji koji ispunjavaju svaku radnju koja se želi analizom baviti nekom istražnom temom na statistički način su osnovna materija koja se sagledava. Primjera radi, naša tema je DNK Y, vrednost haplotipa jednog čoveka muškog pola. Sakupljanje podataka svih vrsta različitih haplogrupa svih ljudi na svetu. Organizovanje svih podataka od svih ljudi na svetu. Pojedinačna analiza svake haplogrupe, na kraju zajednička slika stanja danas. Interpretacija ili hronologija saznajnih vrednosti od najstarijih vremena do danas. Slikovni prikaz izvedenih zaključaka grafičke vrednosti na lokalitetima gde je prisutna haplogrupa. To su samo neke radnje koje su potrebne u statističkom analiziranju da se urade. Vreme je ovdje osnovni posmatrajući aspekt u sagledavanju celokupnog procesa statističkih promjena u datom vremenu, te evolutivne slike, to jest sakupljenih podataka koji su glavni predmet posmatranja. Statistika može da sagleda veliki vremenski prostor i da da kakva je evolutivna slika stanja, evolutivnog progresa svake pojedinačne materije, koja se ispituje u našem slučaju stanje svake haplogrupe u njenom najstarijem vremenu ili praistoriji. Zato je potrebno uraditi mnoštvo matematičkih proračuna na što većem sumiranom broju elementarnih vrednosti. U našem slučaju haplotipa jednog čoveka, svake haplogrupe. Također, potrebno je izraditi mnogo pojedinačnih slika za svaku haplogrupu zasebno, kao rezultat njihovog stanja na terenu. Na kraju, treba sve ekstraktovati u zajedničku sliku svaku haplogrupu kao nosioca svake zasebne vrste današnjih ljudi. Na kraju svih statističkih radnji i dobijenih slika stanja možemo da donosimo naš sud. On može da se tiče pojedinačno za svakog čoveka i njegove haplovrednosti.
Ona će na početku biti vezana za manji vremenski period koji pokazuje njegova haplovrednost. Možemo da donosimo sud o starijoj njegovoj grani, čime se povećava vremenski period sagledavanja, a opet to je povezano pojedinačno sa tim čovekom kojeg posmatramo kada hoćemo donositi sud. I na kraju možemo doneti sud o konačnom zaključku i najvećem vremenskom periodu koji se može povezati sa čovekom o kojem želimo doneti sud. Taj period se tiče ukupnog njegovog vremenskog perioda do danas i on kreće od kad postoji ta njegova haplogrupa. Primjerom za DNK i taj period kreće od pre 42.900 godina ili od vremena od njihovog postanka. Imamo u Evropi sljedeće haplogrupe: E, G, I, J, N, R. Imamo i drugih, ali oni su daleko manje prisutni. Znači, imamo 6 haplogrupa koje ćemo posmatrati. Sad da vidimo odakle svaka od ovih haplogrupa nam dolazi u Evropu i kojim putem. Haplogrupa E je afrička haplogrupa. Ona u Africi je ostala sa svojih 90% populacije. Onih drugih 10% je migrirala. U Evropu je migrirala sa 4%, u Malu Aziju sa 4% i 2% u Persiju i Indiju. Haplogrupa E je migrirala u Evropu sa 4 pravca. Od toga su 3 putem mora i 1 putem kopna. 1 putem mora je preko Španske obale, 2 preko mora je preko Italijanske obale, 3 preko mora je putem Grčke obale. Preko kopna ona je došla obilaskom oko Male Azije, preko današnje Turske i preko Bugarske na prostor Evrope. Haplogrupa J je afrička haplogrupa. Ona je u Africi ostala sa 30%. Oni su migrirali sa 70%. Oni su u Arabiji sa 40%, u Persiji i Indiji su sa 5%, u Centralnoj Aziji i Kini su sa 5%, u Maloj Aziji su sa 12%, u Evropi su sa 8%. Oni su najviše migrativna haplogrupa, pa su zato više migrirali nego opstali na mjestu svog postanka. Njihov najveći pravac migracije je Evropa. U Evropu su prvo došli morskim putem preko Grčke obale, drugi pravac preko Španske obale, treći pravac preko Italijanske obale, četvrti pravac je preko Anadolije i preko Bugarske teritorije. Peti pravac je iz pravca Rusije. Najveći njihova migrativna teritorija je Arabija, gdje su najviše i prisutni sa 40% svoje populacije. Druga oblast po gustini njihove naseljenosti jeste oblast Male Azije i Persije. Haplogrupa G je brojčano malobrojna populacija ljudi. Njihova početna pozicija je prostor Kavkaza, druga njihova pozicija je prostor Kazahstana. Ono što se vidi na poziciji Kazahstana je da su tu dugo bili i da su tu ostvarili svoju civilizacijsku drugu domovinu, sa koje polagano se šire na celoviti prostor Kazahstanske ravnice.
u njihovoj osnovnoj pradomovini Kavkaza, ista populacija se znatno umanjila. Haplogrupa G je najmanja haplogrupa, a sa strane migracije su najveća migrativna grupa. Pored haplogrupe J, prepoznate grupe sa prostora Kavkaza su Jermeni, Čečeni i Avari, kao ratničke populativne grupacije ljudi. Njihov najveći migrativni broj pravaca je prema Evropi. Globalno gledano, haplogrupa G ima isto kretanje kao i kretanje haplogrupe J. Imajući vreme, vidimo da je veoma identična poziciona slika haplogrupe J i haplogrupe G, koja to i potvrđuje. Te dve haplogrupe su ostvarile u istoriji vremena u prošlosti izuzetnu saradnju i bliskost, jer se migrativni putevi njihovi poklapaju. Haplogrupa N je nimalo mala haplogrupa. Oni su rašireni isključivo na krajnjem severu Evrope i Azije. Njihova migrativna slika pokazuje ravnomeran i kroz vreme jednak migrativni pomak sa globalnog severa prema globalnom jugu. Jedini izdvojeni detalj je njihovo kretanje prema danas Maloj Aziji ili ti danas Turskoj, što znači da su učestvovali u doseljavanju mongolske populacije na prostor Male Azije. Najveće njihovo migrativno kretanje sa severa Azije je na mestu danas Kine. Haplogrupa R je najmnogobrojnija haplogrupa. Njihovo početno stanište je na prostoru Kazahstana. Sa tog mesta, centralne Azije, oni su se migrativno kretali podeljeno u dva pravca. Jedan pravac je prema danas Indiji, drugi pravac je prema danas Evropi. Haplogrupa R je prva migrativna vrsta ljudi koja je u Evropu došla migrativnom tehnikom pomeranja. Ova haplogrupa R je danas najmnogobrojnija haplogrupa u Evropi. Ova haplogrupa je prisutna u Evropi odmah posle otapanja ledenog prostora. To je bilo po isteku ledenog doba koje je Evropu učinilo nenaseljenom 3 do 4.000 godina. Ova haplogrupa R je najmlađa haplogrupa po vremenu postanka u ogledalu svih haplogrupa, a koje se nalaze danas u Evropi. Za ovu haplogrupu možemo još reći da je vidljiv njihov mali migrativni put u Afriku. Taj put je njihov migrativni deo od 2% njihove snage i drugi, isto manji put ka Mongoliji od 10% njihove snage. Haplogrupa I je druga po mnogobrojnosti haplogrupa u Evropi. Međutim, ova haplogrupa je baš rođena u Evropi. Kada? Tada u Evropi, kada u njoj nije bilo ni jedna od ovih danas vidljivih haplogrupa. Znači, haplogrupa I je starosedilačka haplogrupa u Evropi. Ova haplogrupa se migrativno selila u vremenu ledenog doba sa njenog mesta kolevke na mesto nekada Sumera. Postoje dokazi o njihovoj krajnjoj poziciji migrativnog mesta, a to je arijevski prostor severa danas Indije i pozicija danas hazarskog prostora. Međutim, odmah po okončanju ledenog doba, ova haplogrupa je prva koja naseljava slobodne prostore Evrope. Njena centralna žila je dinarska linija. Gde to? To je linijom dinarskog masiva na balkanskom prostoru. Sa tog mesta ova haplogrupa se migrativno postepeno selila ka svim krajevima delova Evrope. Najdalji pravac sa Dinarida ove haplogrupe je bio pravac ka istoku,
to jeste ka mestu zapadne Rusije. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Ostavio mi je ovu mapu. Ovo je naša I2 haplogrupa koja je najveća, vidi se naš prostor, kreće od Dinare pa sve vamo do Rumunije i to. I tada sam ja bio zaprepašćen. Vidim da ovde, da su Rumuni praktično isto imaju velik deo haplogrupe i do ovde. Tada je bilo meni postalo jasno da mi nismo isti kao Rusi i Gornji, svi severni Sloveni. Tu ću da, ja sam izmislio eto malo taj naslov, pošto Slovene dele na istočne i zapadne, ali oni su za mene svi severni jer svi imaju tu crvenkastu kosu. I njihova glavna Y hromozomska haplogrupa je R1A, dok je kod nas na Balkanu I2, pa sad ima Dinarik i mnogi drugi markeri. Ali su našli I1 i našu I2, što je znak da smo tu bili. I1, to je pomoglo njima da odare, jer su smatrali da ta skandinavska vodi poreklo negde iz Južne Francuske. Zato što su našli određenu raznovrsnost haplotipova. Znači, našli su jedan broj ljudi, to nije mnogo, 5% ljudi možda ima I1 tamo negde u Južnoj Francuskoj, ali imaju jako raznovrsne te haplotipove. Znači da je bilo dosta tih mutacija, tih ponavljajućih nizova, pa su tako zaključili, pošto za mutacije treba neko vreme, da su oni najstariji, da su tu odavno i da je najvjerovatnije ta skandinavska haplogrupa I1 potiče iz Južne Francuske. Sad kad su vidjeli ovu starčešku kulturu, ipak su došli do zaključka da je to najvjerovatnije iz Panonije. Ovo zadnje znam da je bilo pre 12.000 godina, da su ta ledena doba uticala da dođe do takvih nekih stanki. Pa kontinuitet normalno da može, jednostavno kad je došlo ledeno doba, gore je bio led, znači da ljudi gore nisu mogli da žive, gore Baltičko more je bilo praktično zaleđeno, čak smatraju da je nastalo od lednika. Tu su našli neko nalazište sa I2 haplogrupom, baš ovu sa 537, što bi najvjerovatniji su bili naši preci, recimo stara 6000 godina pre nove ere. Prosto iznenađujuće, što znači da je ove naše haplogrupe bilo po celoj Evropi. Meni je potpuno logično da naša I haplogrupa je stvari jedini nosioc indoevropskih jezika. I da su oni stvari dobili jezik od nas, od ovih ljudi koji su imali I haplogrupu u staroj Evropi, a ne obrnuto. Rekao da su prvi nosioci ovih grčke kulture u Dimini kulturi došli iz Podunavlja. I da su to elfska plemena. Da, pa to je sami Grci kažu. Znači odavde to su najstarija, a oni su mogli doneti sa ovu I haplogrupu, pošto se ona nalazi na severu, znači ovde kod nas. To je jedna stvar što sam ja posumnjao da su, znači, Iliri i Dačani, Tračani takođe govorili slovenski. Jer kao što sam rekao na početku, Bugari za koje učimo u školi da su se poslovenili, ne govore jezik slovenske većine koje je došla iz Rusije. Oni ne govore ruski. To je problem. I na kraju dolaze Bugari koji su turski narod i prihvataju jezik većine. Ovo je Jovan Marjanović, istraživač genetskog porekla ljudi. Prethodni njegov govor je ispravan njegov zaključak. On svojim zaključkom opisuje sliku koju pokazuje. Jovan dok objašnjava haplogrupu I, koja je i zvanično od mnogih procenjena starosedelačka, najstarija na Balkanu i Evropi. Napokon, otkriven srpski DNK je njegova izjava, koja ne pije vodu. Današnji ljudi, Srbi, su mešavina naroda i različitih haplogrupa, a to znači da u svakoj današnjoj državi imamo ljude starosedeoce i ljude doseljenike u nekim istorijskim vremenima. Genetika otkriva koji su ljudi doseljenici i odakle dolaze, a nikako ne otkriva srpski DNK. Pa ako je došla i od pre 40.000 godina, mislim ti Kromanjonci su naši preci sa i od haplogrupom, znači da su morali biti ovde, nego nisu mogli ići gore. I znači ova zona je naša jako interesantna za istraživanje. Što znači, to je jako velik procent, pošto se svi narodi izmešali, to je jedno značajno otkriće genetike. Mi, na primer,
Ja sam znao za Grke da su se stalno mešali, o tome istorija zabeležila, da su dolazili ovi Kadmovi, Feničani, pa Danajci iz Egipta, pa tako da je bilo tu mešanja naroda. Za Engleze isto znamo da su bili Kelti, pa došli Saksonci, pa na kraju Normani. Ko bi znao da smo mi svi toliko izmišljeni da uopšte, eto, nismo znali da mi nismo isti praktično genetska braća sa Rusima, kao što jesmo duhovna i tako i jezička, ali genetska nismo. Pored Indoevropljana, jedini fuzioni jezik gdje ima promjena tih korena reči, tih nepravilnih glagola je semitski. A svi semitski narodi praktično imaju J haplogrupu. To je nosioc semitskih naroda. J1 dole imaju Arapi, J2 Anatolija, Ramo, Sirija i cijela je deo. I Turci su dosta J haplogrupe dobili jer se širilo u Aziju. A ako su oni bili Sloveni i ako su došli u 7. veku po sedmenju Porfirogenita, Sloveni su došli na Balkan negdje od 610. do 614. pa još kasnije. To je 7. vek. Da. Svi narodi se nisu mešali. Desilo se delimično mešanje u vidu postepene migrativne mešavine odigravane korak po korak u vremenskom periodu dugom od 3000 godina. Dolazak drugačijih ljudi iz velike daljine jeste izazvao promenu monolitne čiste sredine naroda starosedilačkog. To je stvorilo drugačiji način života. Starosedeoci su čuvali svoju genetsku stabilnost sa nemešanjem sa doseljenicima. Doseljenici su živeli u svojim zasebnim lokacijama i izolovani od starosedeoca. Neko veće mešanje se odigravalo tek posle 500 godina boravka u dotičnoj sredini. Haplogrupa J je afrička haplogrupa koja prvi put dolazi na Balkan posle potopa i to tek nakon Trojanskog rata koji se desio pre 3200 godina. Kao vidljivo prisustvo, haplogrupa J ima ulogu u stvaranju grčkog imena i kasnije zasebne teritorijalne uprave. Jovan Marjanović tvrdi da svi mi nismo braća sa Rusima, što svi drugi poriču tu njegovu tvrdnju. U današnjoj Srbiji ima 2,7 miliona ljudi koji imaju haplogrupu I, a u Rusiji danas ima 22,4 miliona istoimene haplogrupe. Ovaj naš 100% bratski sadržaj nije saznao i nije ni utvrdio Jovan Marjanović. Ako bi taj sadržaj uvećali sa haplogrupom R, koja također živi sa nama i u Srbiji i sa njima u Rusiji, i to povezani već 20.000 godina, a taj broj bi se onda znatno povećao. Ovaj istraživač, Jovan Marjanović, pominje semitski narod i Arape kao haplogrupu koja je na Balkanu prisutna već 42.000 godina. Nikada nisam stekao predstavu da su Arapi sa nama i da se semitski jezik valjao po Balkanu kao starosedilački jezik. Koristi naziv naši kada pominje različite haplogrupe koje su trenutno prisutne u Evropi i u Srbiji. Takav stav je neprimeren i netačan sa naučnog gledišta, jer samo haplogrupa I je evropska i balkanska, pa na kraju i u Srbiji starosedilačka haplogrupa, jer je ona tu i stvorena. Ostale haplogrupe su pridošle iz različitih pravaca i u različitim istorijskim vremenima u vidu manjih migrativnih talasa. Ovaj istraživač ne razume evolutivni proces i priliv stranaca na prostor Evrope. Mutacija haplogrupa je blago degradiranje maksimalne snage i oblika postignute forme svake haplogrupe. Sve mutacione jedinke pripadaju jednako isto najbližoj bratskoj celini
osnovne haplogrupe, njenog najstarijeg oblika ili ti početka. Mutacioni proces ne oduzima identitet osobi, pojedincu, ako je isti pripadnik mutaciono mlađe haplogrupe u pogledu njene roditeljske i početne haplogrupe. Starodrevni nazivi Ilira, Vikinga, Sardinaca, Germana i drugih grupacija imenom nekad korišćen za opis ljudi iz prošlosti se može povezati kao moguće indicije pripadanju nekoj osnovnoj haplogrupi, a ne može se raslojavati i odvajati mutaciona vrednost kao zasebna haplogrupa ako se već ona nalazi u nekom starijem sadržaju vrednosti osnovne haplogrupe nekog starijeg naroda. Svi ljudi, ma gde bili, sa bilo kakvim mutacionim vrednostima su deo zajedničkog stabla samo njihove osnovne haplogrupe. A primjerom za DNK-I ta pozicija je Balkan i Dinarske planine kao mesto gde je korenje od tog stabla koje se rastom širilo sa granama različite dužine i veličine po celoj Evropi. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Najčešća haplogrupa kod Hercegovaca je I2A. Ona doseže čak i do 50%. Znači, svaki drugi testirani Hercegovac ima tu najtipičniju genetiku za ostale Srbe, znači to se može praktično nazvati i najčešćom srpskom genetikom, a pored toga imaju još jednu genetičku haplogrupu koja se zove R1A, ona je svojstvena recimo za zapadne Ruse, ona je kod Hercegovaca zastupljena sa nekih 15-16%, u Trebinju naročito, u Trebinju ide i preko 22-3% do sad testiranih. Kretinić objašnjava da ne postoje hrvatska, srpska i muslimanska genetika, jer haplogrupe, kako su ih nazvali genetičari, ne poznaju granice. Ipak jasno je da postoje određene zone, teritorije i države na kojima je određena haplogrupa više zastupljena. Ovakvi komentari su odmereni i praktično poučni, ali postoje i oni koji su kontraverzni, suprotni od već izrečenih tvrdnji. Kontraverzan je ovaj naslov Genetika otkrila pravu istinu, ovo su Srbi. Malo pre reče ova reporterka da je Kretinić rekao ne postoji srpska, hrvatska genetika, a onda udara sa ovom reklamom. Zahvaljujući istorijskim izvorima i narodnim predanjima došli smo do jednog otkrića da stanovništvo ovoga prostora, većina stanovništva ovog prostora na ovim prostorima živi bar od poznog srednjeg vijeka. Znači ona plemena koja su spominjana u literaturi, koje smo uspjeli da, zahvaljujući opet govorim istorijskim izvorima, predanjima i testiranja, uspjeli smo da identifikujemo da današnje stanovništvo čini potomke tog srednjovjekovnog stanovništva. Neverovatna nesmotrenost kod davanja ove izjave je sljedeća. Kad se utvrdi genetska vrednost u smislu oznaka haplotipa, vi odmah imate informaciju od 2 vremenska perioda. Veću vrednost vremena imate kao vrednost kada se vaš genetski haplotip prvi put pojavljuje, odnosno kada genetika prvi put zabeleži da se on pojavio. Drugi vremenski okvir je onaj mlađi, koji govori kada se vaša haplogrupa promenila ili ti mutirala u neku drugu, mlađu vrednost. To kratko biva vreme pojavljivanja i vreme nove mutacije. Kada se govori o genetskoj starosti, uvijek se iznosi vrednost veće vrednosti, jer je to zapravo za svakog čoveka najbitnije, da sazna
kada se on prvi put pojavio. Ovaj izveštaj Rade nije korektno prezentirao. Umanjio je starost ljudi o kojima govori najmanje 1000 godina, jer toliko je potrebno najmanje da se genetska grupa ponovo pojavi kao mutirana. Drugo, uporedio je starost kao srednji vek, a on oscilira od vremena 500 godina do 1500 godina, pa na kraju ispada da je genetika naših ljudi stara svega 500 godina. A poznata je naša genetika ljudi koja je veća i od 6000 godina. Ova reklama o Vikinzima i Vinči je također neprimerena. Ako primjerom neko ima DNK i genetiku, onda linijom naučne ekspertize može da se utvrdi kada je njegov predak povezan sa Vikinzima, a kada je sa Vinčom. Drugo, neka jačina tu ne može da postoji. Ako je otkriveno da i Vikinzi i Vinčanci u većini imaju DNK i. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda. Imamo ljude koji pričaju o genetici, a zapravo ne poznaju procese migracije i kako se oni odvijaju. A zašto? Zato što oni nisu samostalni istraživači, nego slepo veruju paradigmatičnim i zastarelim mišljenjima o nekakvim velikim doseljavanjima Slovena, u smislu Srba, Hrvata, Bugara i drugih, u 6. i 7. veku. I zato što svoje stavove i poglede ne upoređuju sa drugim naučnim pogledima i naučnim otkrićima nastalim u zadnjih 100 godina. To je ogroman vremenski razmak u kojem najveću ulogu ima deo genetike koja je pojedinačno svakom čoveku direktno u mogućnosti da prosledi zaključke koji su u suprotnosti sa stavovima ovih političkih analizatora i promotera navodne istine. Da, oni su u suprotnosti sa mnogim arheološkim pronalascima, poput pronalazaka Jovanovića. Njihova istina je politička tvorevina koja sa naukom nema veze, jer se ti ljudi i ne bave tom temom na naučnom nivou i ne vode računa o slaganjima sa drugim koji donose nove vesti iz nauke. Pa recimo da čujemo reportažu jedne emisije u ćirilici kod Marića. Jer ste posumnjali u zvaničnu istoriju Srbije koja je napisana pre jedno bratu 150 godina. Kako se to desilo? Pa, skupilo se polako. Dakle, ja sam učio one iste udžbenike koji svi ostali, koji danas, koji se uči, a činjenice su pokazale nešto drugo. Znači, arheološki podaci se nisu uklapali u to i tako je sve to krenulo. Odgovor naravno nije jednostavan. Dakle, ja sam uveren i polako pronalazim i objavljam dokaze da su u Sloveniji iz Podunavlja. I to se dobro znalo pre 100 godina na osnovu Nestorovog letopisa, pa je onda ta teorija napuštena. Međutim, danas ima sve više dokaza i o njima je pisano u ruskoj literaturi pre nekih 30 godina, kada je zapaženo da postoje uticaj iz vremena pre rimske okupacije na područje Dnjepra,
Danas takvih dokaza ima daleko više. Postoji neke teorije o tome kako su Srbi dobili ime, gde su živeli, zato što je neobična pojava da se srpsko ime javlja oko slovenskog sveta, kad se gleda kroz neki širi vremenski okvir. I to izgleda da se polako potvrđuje nalazima Grnčarije, odnosno Grnčarija sa našeg prostora, a to su pokazala neka nova istraživanja u Skelanima na Drini. Ona je datovala, pošto je nađena na rimskim mozaicima, onda je sasvim jasno da je iz vremena prvih stoljeća ili posle Hrista, da ona može da datuje i Grnčariju koja je ranije bila poznata, ali nije pouzdano datovana. Sad, ta Grnčarija, dakle, pripada 3., 4. stoljeću, ima analogija i u onoj 1., 2. stoljeća i u onoj od pre Hrista. Ona ima analogije isto tako na slovenskom prostoru. I to od Labe pa tamo do Dona. Znači, to opet neka periferija. A razlikuje se od one Grnčarije koja je na Dnjestru, pa od Dnjestra do Dnjepra. Znači, to je, ajde kažem, slovensko jezgro, dakle bi navodno Sloveni došli iz onih ritova. Tu nema slične Grnčarije, nego je ona okolo tog prostora. Tako da, po svoj prilici, da kad su Rimljani okupirali ilirski prostor, da se deo Ilira povukao na sever. To postoji u slovenskim predanjima u Češkoj ili na zapadu i sasvim je i prirodno na kraju krajeva da ako stiže okupator koji naravno ubija, pljačka i sve što ide sa ratom, da ako su oni na Dunavu, da jednostavno preplivaju Dunav ili pređu čamcima i na taj način se spasu. I to je jedan proces koji je trajao vjerojatno 100, 200 godina kako su Rimljani nadirali i arheološki materijal sa naše područja se nalazi na Dnjepru i to je takozvana zarubinjecka kultura koja je nastala pod uticajem irijskog prostora. I tu se datovanje, sve se potpuno podudara. Jugoslovenski pokret koji je rezultirao stvaranjem Jugoslovenske države rođen je u Zagrebu kao ilirski pokret. I tad su naši ljudi na Balkanu smatrali da oni nisu Sloveni, nego da su Iliri. I kasnije je to odbačeno kao zabluda i proglasili smo se svi za Slovene, a ilirsko poreklo smo odbacili. Međutim, najnovije istraživanje koje je izvršio Institut za genetiku u Švajcarskoj dokazuje da je u Srbima i u Hrvatima više ilirske krvi nego što je ima u Albancima koji su preuzeli, da su oni poreklom Iliri. Dakle, Srbi su potomci Dinaraca. Znači, antropološki se razlikuju od ostalih Slovena. A ti ostali Sloveni, oni su u Podunavlju, Panoniji. I nalazimo i sve do Baltika, tamo do Dnjepra i tako dalje. A ovaj dinarski tip, on se prati pouzdano od cetinske kulture, dakle to je negde bronzano doba, oko 1500. godine pre Hrista. To su, dakle, epohe kada raspolažemo kostima koje mogu da se proučavaju. A Albanci i svi ostali susedi, i Rumuni, redom, imaju po neki procenat tog stanovništva, neki manje, neki više. I kod Srba je toga najviše. Naravno i kod za nama i kod Hrvata. Što je opet vrlo jasno zašto je to tako. Sami Albanci, oni su mešavina raznih naroda, njihov jezik je savremena tvorevina 20. veka, oni se međusobno nisu razumeli do posle Drugog svjetskog rata kada su uz pomoć savremenih medija savladali jedan jedinstven jezik. Također se zna da njihova materijalna kultura je evropska, znači na njihovom tlu, nisam se dobro izrazio, a oni donose neke posebne osobine kojih ranije nije bilo tu negde u 11. stoljeću. Ovo što vi govorite ne uči se uči, mi to nismo učili u školi. To je nešto suprotno od onog što smo mi učili. Pa jeste zato što postoji jedan, rekao bih, nametnut stav koji je kod nas zadržan, a to je da ono što je napisano, to postoji. Ono što nije napisano ne postoji.
što savremena istorija i na istoku i na zapadu više ne primenjuje. Dakle, oni se okreću i arheologiji i arheološkim izvorima i daleko ih više koriste u pisanju novih istorija nego što je to kod nas slučaj. Ovo je primjer kada dvoje mladih ljudi koji su žitelji Srbije, koji nakon testiranja DNK saznaju da njihovo poreklo nije sa prostora Srbije ili Balkana. A oni su bili ubeđeni da su Srbi. To je sada istina, a ne ono što neki govore ko su Srbi. Vidimo sada da je njihovo mišljenje suprotno od ovakvih dokaza. Da. Ovo je jedan drugi primjer istog zaključka gdje devojka iz Bugarske nakon testa o genetici saznaje da ona nema čak nikakvo poreklo sa Balkana, a kamoli sa Bugarima i Bugarskom. 0%. Ali saznaje delimične procentne sadržaje iz Grčke, Italije, Španije i hazarske populacije, znači klasičan doseljenik iz Afrike. To je sada istina. Svakom da sačuvam sam, to ne mogu. Baš je smešna moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda.